6 महीना हो गया अभी तक, क्या अभी तक कागज नहीं लेबर लाइसेंस बनाने तो कहाँ है जो हमारे दिल्ली मैनेजर पाठ दिया आप लोग सब लोग ककवा थे? कहाँ रखा है जो आपका कौन सा नया लेबर जो? Ka Anti-Influx Operation Cell Jong ka Hanm Ekh Khasil Sapo ka Jingalam Jong uba LCM President bat uba bawan long se Secretary Jong ka Seng Hinin ka Pratarik Urisau Kumsi benda ban pentrai kamno ya ka ILP ha ka jela ban yada ya ka jait ban riu na ka jingwan rung kan klep Jong ki poiwer na ka leng u President Jong ka Hanm Ekh Khasil Sisek uba LCM habakran maklap thai khubor ulong bakaseng kansale ya ka babon ki kam ya ki barjala ki bawan syakari unyo terap klem de penbiang ikot kisla bar hakate kasni la yo ban penher krat ko makhat sangut ki mender bom don kod dan slam Iwan ban wan jurip hangni aku ni selong ya kini kinong trei non tribal ki bombiang ikot kisla ba ngilap sya ba kini ki babon hi kini non tribal ki ba trei ba pentrei hangni babon hi kimbiang ikot kisla babiang te nakaliang ka jongi kaseng nila kentu ya kino ki kontraktor ki ba bawan ban pentrei ni la dei hasil ne adi ki dikharu ba so ban wan hangni kini kinong trei kide ba tembiang sai ki level lisan ki kot sebabiang lada kaseng nang ne sakmat lada kalap igni ki bro bawan klem terusla in mailat yaki min be yaki bagin dihap lik thai na suljong kisnong ba towe ru kalong ba ni ki bro bawan tre ne kide ban ki hasil na ki dekat ki di banten biang ya ki nong trail jong ya ki kesela